Kozi watukufu ikao ndo rudunga nao banu harimwe mahadisiano. Assalamu alaikum. Ushukwa leo rirenge mada ikao ngio muhimu bwasi juu rijeri hadisi mbabi indasina nyibanu rimjulizeni bandu za mahadisi ikao bandu ya hatu kwa tuzijua rifanye rije rimwambieni zihabari hizo. Ngarendao rafanye takriban maha mengomine na miraru wanada mungu ajiuzi sao ueshelea ulebeshelea hilo iza hunda imwana nyasi Abdul Kader Hamis holi hondo mulwa ya hahe omahashiwi na majana shenda na mengominane na umweja. Baadhi ya wenji kwa tumjua yonde mane kao rifanya rijeri wonesembabe hadisi ikaondo ya hunda almarhum Abdul Kader Hamis ye parkuru ya hahe hata ajea ulwaya omahashiwi na majana shenda na mengominane na umweja. Abdul Kader Hamis uimwana ikao hazalihana harima umji wa mroni ya zalihana harma fami maskin yandisa umsomo wa hahe harima zelikoli zantini inurambao ekol primaire amma haba hatimbi harejei halawa harma ekol primaire hasibabu wakati huo vakaya hakafanyiwa pression ya wanu mapedofil kabaka mafundi ikao wakaurumia ochamfuo harmo wana minhum do wanaume. Pression hiyo yakafanyiliwayo ni baadhi ya mafundi wakatsaha omhujuru ilihanza wa mrende mrumshe imtsongeza haroha likoli harima umsomo wansini. Baadia ya roha harima umsomo wansini hajihundu mwengoni mwa na zijana watiti ikao wasomo harima ye pasoko. Abdul Kader Hamisi ngani mwambionu kajarenga msomo wa juu hata huka harejei primaire. Shayeye binafsi hajisomesa haila mikonti ikao hakaudungana no wandu wakana elimu imchongeza habuhe matso hajisomo harimao hayati wahe hata jeulwa. Bandia kamnija na harimwe pasoko yeye hajihundu harima umsomo wa nyumeni. Amma kabli umsomo wa nyumeni vakaya ikao shido hambwa ifake wakati huo bandu ya hatu yue kaya ndo muoni hajihundu aja kaya harima umsomo wa nyumeni. Baadi ya umsomo wa nyumeni wahe haka hanjia harima daraja zinji hauka mwingoni yende akaujuliza owandu omjo omrejei wa Mustafa Setchek wansiju ili wandu wende wamlahiki awende akamne jana harmalebe ya ilulo ntipia haukalebe ya la Mustafa wawa huwahe hule ndondondo Somadu Usaini Cheki beya jinji ikao watende shayende ya kamoto harima zembwana za msomo wa nyumeni. Hanjia harima mabangwe menji ya madhamana wa daula hauka timonesa ni ukaya mwengoni umsomo wahe ya usoma dukaya hakaya harima ye pasoko harima na zijana waka ija
harimwa halatu ikawo wanadamu wenji wakahambokaya Abdelkader Hamisi haulwaya no wananya wa FD leo ngaranza urionesa uka izunrabo ngarju wonesa umulwaya wa Abdelkader Hamisi ya muwandobi haulwa hazabarindini hauka Abdelkader Hamisi wakati ya ulwaya kajaka na dhamana ichoka uyonsi harimwa ya FD hakaya milita haukaba jiri poto ikawo emadhamana wa FD kwa jaliwa na hadito jema wakati huo harengewa hukuma hatoolwa zila dhamana ikaundo ya kanizo harejei simple milita haka utolwa zabari hindi Abdelkader Hamisi haonana na almarhum mzee wa hatu Muzawar Abdallah ikawo omahala waonana handuhuze dofungwa basamu sini mwaduka la mwana nyasi mguna mrehemu wa jao ikawo haka mwanza ni wangundo nondo uparo magato waonana kadondaru za kamili hasibabu hindini hasibabu ndo tsanganya ze force zonti pia ikawo zika kinyume nenyezi ya hema mercenaire ili wakaibadzima. Izo ndo sababu za tongeze kao kazijajiria kazijaone hadito jema nema dhamana wa FD ichongeza Abdelkader Hamisi hatolo harmazila dhamana ikaundo ya kanizo shahabaki milita Abdelkader Hamisi mrikao hakawone hanai nenjema njema ya mroni hasibabu hindini wakati huo ya FD yikaurendo akayo parti marxiste wakomori wakaurenga ka abo wanu kwa wahana Mwenyezi Mungu wanu kwa tsina dini izo pia zitongeza Abdelkader Hamis njema njema ya mroni wakamwona nai wakamwona hadzitobi garjo wone sambabi tarehi zahe ikawo zimhundu umahashiwi na majana shenda na mengumfukare na shenda haretewa ikawo habehwa harimwa ledaho la primature harimwa ze amri za Abdu Masurwali uwende akamu wakati huo harimwa renseignement wanadamu pia wakaharetewa wakaubewa Masurwali juma zetu na uona tortuiri kao kasinyangu ikao mimi urongoba no binafsi tijuruhulo kadombili harimwa ledaho la Masurwali ho primature ikawa ya kauni torture yo paromena wa shifumbuni ikawa hafariki hadoka Marseille ba mimi binafsi hende hata hanikazamanyo harmwezi ungo damu ikauro hazipande zipuha uomena uo donc baada Abdelkader Hamis yabe hula Masurwali hato wa amri ya ukaya na mumtie msumari au mbuda harmwe macho mumrende mfumacho ya tiwone yonde torture Abdu Masurwali ye rekomande wakati huo ifanyiwa Abdelkader Hamis amma baka Jibril waka mzima ikao hafanya imani harenge pasima halijaza mikrokrom hamkaza harmwe macho yomaili hakaza ze esparadra hambalia wendoso ni Masurwali Masurwali hatsehe hambaka abwaba hango jodo nando hapuliliwa hende zai Abdu Masurwali ho mwoni hahe harenge ka Abdelkader Hamis balahe sange mfumato zende na huendelea juma tabu nziro
yakauonesiwa. Bahiye nde usiku kabla rahaye jaja ya asasinewa ya mwezi habirana na Abdu Masurwali. Abdu Masurwali he misale gari hasihibonti hamtoso imwana nyasi Abdelkader Hamis. Abdelkader Hamis ya rejei ohao hambia mzadzahe ukaya ngamjulwaya dadzaha muzisa zabari hindri hamba Masurwali ribira na hemisale gari hasibonti hani toso hambia mzadzahe kango jumri atosiwa ila sinyi ya ukaya abwe dunia isa ihisa hosoni mwami. Bahi osiku ya kahulu Abdelkader Hamis baadia hawono imuvuma hauka haulwaya umuhashiwi na majana shenda na mengo minane na umweja hakana mwananya mwanzani wahe wakahar mazembwana ikau ye mwanzani wangu wajao uparose domar mguna mbe unon hamsahau siku huo yende ya lalenda enaye ondani hai wakubaliana ule mwananya mwambia ka abuka batistabu mcho shaw wakati walala Abdelkader Hamis hende amparisa kajaja na ikaja kanezi la kile hakaya wajib ya rejei hondani hai yende ya lale henza hondani hai hende halala hajubile masihu yala nikau ikau shikautara mlo ya kaushitarumu yoparo Abdu Masurwali kau hafariki wandu mfukare ndo wapangi wa wende wa juruhu Abdelkader Hamis wende wa mtondo wa Jantibe bahi wafanya namna yokaya efami yahe mrumshahahe ikao hakaparo Fatuma Miasabe ndo wanikiwa omkiswaula ka Fatuma Miasabe nde yaua Abdelkader Hamis ikawa ichongeza Fatuma Miasabe haretewa na ihaundriha na uhamili ekale beshelea la hangu kaliti bi amfikirika hazalia ho prison ija Fatuma hafungulwa shawo kweli haulwaya neyezi ya madabdala hizi amri za Abdu Masurwali yazinika emilisi ya hai ikawo ngamjumambiani kangabo mzima mwengoni mwa uwa Abdelkader Hamis ngamtsaule zina la hebanu atsindatsila nziambaba hanu yoparo mzee wa Mahamudu Kurani Yasima bahi mzee wa Mahamudu huo ndiye akautsongeza maranya wenji wajuokaya wahakikishe ukakwela Abdelkader Hamis haulwaya ni no wandu wa Masurwali hauka uwaja zingarwa ni alahulia na ujufumo namne kawo emasihu ye lala hakaushemeza ye habili rimuwa rambiwa rimuwa sinderau Abdelkader Hamis yo paromze wa Mahamudu Kurani Yasima donc omulwa wahimana nyasi Abdelkader Hamis yaulwa nezi ya kifujari ya madabdala nezi amri za Abdu Masurwali mwengoni mwetoma ikao riboho ayo rivundishiwa ndo mulwa wahimana nyasi Abdelkader Hamis hoka Abdelkader Hamis hakaya mmea mwema hosoni mwunaijana hosoni mwema raia hazila fikra za mwendeleo usoni wa hai hazila fikra za
za kwanza yensi ya hai ya kauyania ya wana zembwana harimwa istiklali ya hatu ya wana zembwana za hatu ne mamercenaire ya hakamne jana shaka mwengoni mwe mafundi ya ukaleo waka na upezo wa matso wakauona enamna ensi ya hatu ya ladhimu ikende irumwa. Leo garifanyao mahamengo mine na miraru rivundishiwa ritsinzo toma ribohwao mmeya rakanuo nando mulwaya wa Abdulkader Hamis abo leo kari jari mvumbuwe gebidio owandu owajao no wajoka huja ili wadojua ye Abdulkader Hamisi oyimru hinri ye hafuna mna hinri ye haulwani ndo haukazinu pia inu tarehe ikaungela dhimuo idojulwa ketsubidi ye tarehe ya Abdulkader Hamisi idiwazilwa hauka kabatsi mwanadamu ya hafa hamfiyo nziro harmwensi ya hatu hamade zafanyiwa Abdulkader Hamisi zintsongeza zemfiyo za Abdulkader Hamisi ngamjozifanisa nezafanyiwa mwananyasi bapale ezafanyiwa mwananyasi Aimani. Zemfiyo hizo zombili zoulingana ne namna omufo wa Abdulkader Hamisi wabitiwa no wandu wa masuruwali wauwa na wakomori wao ndo wauwa Abdulkader Hamisi wambasuwa wamunguwa hamamrubasuwo mbuzi au gonzi abo haruma tarehe ya manazini tarehe kauketu ladhimu zidiwazilwa ngeladhimuo ziwonesiwa zidohambwa ili zibaki harimwa lebeshelea harimwe tarehe ya hensi ya hatu hoka Abdulkader Hamisi habitiwa shetunda shinu wakatika uhakana mahanshirini na mfukare o wakati ya ulwaya abo iyo toma ikaurikaniyo bandu ya hatu rakahumjua rakauka karibu nae lewongari rambu wao yauka rilatiziwa omulwaya wahe mwana nyasi Abdulkader Hamisi jenamna ko hadungana na wananya wenji kau bandu ya hao o wenji ngwa onamo ngwa juwao ye tarehe nezenrumiyo enamna arumishia harmwensi hautsaha yaendelee maendeleyo ya hiyo nsi ya hatu abo leo ikawajibu rije rimoneseni mbabi habeshelea lahe mwana nyasi Abdulkader Hamisi ndo mwonesani kawo imwana ikawo hazalo harima fami ya kimaskini yatsuhunde bahati ya henda harima msomo wa hajuu share jei harima ekol primaire emana na kanza niwonese hindi niwonese ukaya vanu msomo tilu msomo wa bac plus 20 plus 30 plus 90 mwanadamu yujukana maarejei haruma msomo wa maarifa yansini no habe mbeya hajuyu rahana wola ulo na msomo wa bac plus 90 hauka msomo heya janibu mbili ngabo msomo ikaw mrungu konti walikoli mruha somo na mafundi ngabo msomo ikaw uo mrungu jisomo honziani bahinga mjosubuti nambe ukayala maarifa na ula ustarabu ikaw kana Abdulkader Hamis hasomea monziani shaka jasomea likoli haukati mwambia nika haroha lekol primaire habo yakofanyiwa pression ya hanza ya juruhulwa ya rendo mrumshe
imtsongeza hata semdwe kajawa yenda semdwe imtsongeza haroho haholikoli shahajisomo honziani hasomo usoni mwawanru ya kakaribu nao hokati mwambia nika wakati huo ye mwengoni mwana zijana wakaya harmwe pasoko abo wakaya wandu wastarabu ikao hakaukansida inao wakamsoma minhum Salim Hajimidi Abdurrahmani Mkubwa Wasaya na Wasaya Mbalia Sharifu Moroni ikao pia ikaya ndo waze wahahe yakawadunga dingoni harima zembwana za pasoko za utsaha wahuria bahi ata mzee wa hatu Abdubakar bwana Abdelkader Hamisi hamfrekante honejana ni hai abolewo ikawajibu hosoni mwatu ili rijeri mwoneseni tarehe ya Abdelkader Hamisi rima wajauni mwoneseni tarehe baadhi harima omwendo wahahi yoka wakati le chama le kungumanyo la dohamba ifak iyo wakati huo wakafanyiha harima Alkamar de yakaya wakashughulia na pièce théâtrale bahiwaja wakafanya teatro siku hiyo Salim Hajimidi henda mwambia Ali swali uka gebidio ujerende Alkamar rende raone unaijana tuo wafanyao pièce théâtrale ikawe pièce théâtrale yakafanywa wakati huo ledzina ya parwa ikaparwa Bakari bahibandia Ali swali ya henda dena Salim Himidi ho Alkamar waone teatro hajawatsaha yokange la dimu ya uwane ya onane ne jeunesse ila wende harimwe mahadisi ya hao hakawtsaha wa afilie amma harima mitihani minji kaijamkinishiha haukaya waonesa wana Abdelkader Hamis waonesa ka nyinyi marevolutionnaire na ilana mna mwaladimu revolution iladimu ikeleo ngabo arme revolutionnaire ngabo ndongozi njikao iladimu zikaye ikao kaziti aliswali hawatsaha ili warenge charge ya he culture ani daunuta ramba au tamaduni wakubaliana iyo mwengoni mweze hazi panda mwana ikawa Abdelkader Hamis hajue roli important harmone jana hae harmazembwana ikawa do yaziwana sha izo pia imakatianu muhimu do ushinda wandu waonese ili bakebeshelea jema owatujua Abdelkader Hamis ili wamjue hauka bandu ya hanywenji mlio banu mnidungao kabati ujue Abdelkader Hamisi ndo hahundwa ni ndongo hindri iyo nde maneka leo mimi siwono njeni fanyele beshelea hauka haka mwengoni mwandu ikao rika ukabadzima rika uwajua beikwa yeye hakana upezo wa matsu mwinji rahanasi hakana akli inji rahanasi cha oyi mndu ikao leo karna ujua ridiwaze lebeshelea la Abdelkader Hamis haulwaya hauziro ndondondo uziro wenda mno okawa muua kwa jaka namba imani owa muua mwengoni mwe maadui wahensi ya hatu haukawari tinjitoma yondo maane kao tijani mwoneseni ya ukai mwananyasi Abdelkader Hamis mwengoni mwe mwa watwani mahu
wahensi ya hatu Mwenyezi Mungu na mrehemu na ikaja kana msomo wa haju haukaze mbwana yaziwana karna ujua katenga uzima rizidiwaze karna ujua ridiwaze mwanadamu Abdelkader Hamis haukahe yansi beshelea jema hosoni mweze mbwana ikawo leo ngarziwa nao ngarjo subutirambe ukaya zembwana leo ikawo rizihimi ngarida hiyo eta de droit vanunga rengao relevu ya izo Abdelkader Hamisi ya zandisa honejana ni hae yanu marithi riyalao hosoni mwa Abdelkader Hamisi abole unga mtsaho nambio wanaama nambio unaijana horande Abdelkader Hamisi omaji ngeladhimo zembwana zinu riziwani haurahafu riziwani haujitahidi ili mwananyasi obahanu yaliyo yakaimakini ukazila mbwana yazandisa ziwaswidi hokayo ndo wakati ya juka makini omzo haujusa haurwaya hajawe hansi rirenge wo mzo abungela adimo borarengo mzo uo riwaswilishe abondo ya juka makini ya vumwe engekwezi wanama watukufu na reshele ubahanu mwananyasi Abdelkader Hamis yalala riwonese zenjema zae rikae fidel nezembwana zahahe hokaze mbwana zahe ndazinu wizori ziwanao leo zinu Abdelkader Hamis yende azandisa harimo mnejana bekwa hakaya daina wahuwahe lebeya la Mustafa wansi pia shaye Abdelkader hakaya mnejana wama hakumena yatsuwa hiyatimizi mahanshirini o wakati yandiso wana zembwana zabtsaha istiklali ya hinyonsi ya hatu abo mrujoyi karna ujuari mdiwaze gebidiyo haina wakati riwonese le picha la hahe ili owana wa jawaba wado juwa Abdelkader Hamisi ndo hafu harmanfiyo hinri namne kawo rikana yezi zakana imani harmansi ya hatu ikawladimu usiku Abdelkader Hamis yaulaya ikawladimu ikeurengwa usiku makhsus wakawanruwa usherehi ili lebeshelea lahemwa na nyasi woi lititodziwa ike kabati mwana joli jua iyo ndemane kauleo ngamfanyo apel yahowa na anya wa Abdelkader Hamis wadunga na bazima rangundo wakati wa msomanyumeni hata FD ikaungwa juwao ye parkour ya Abdelkader Hamis juma zembwana ya ziwana wakeradhi watidaze ngeladhimuo Abdelkader Hamisi haina johuja ya dojua na wao wanaanya ndo waladhimuo wadora mbia zanongozinu owahu watu rakanao yabo ebana Idris Somadu nguna mrehemu Abdumadi Mustafa Useni Cheki wanti pia bandu ya hawalo na moo geladhimuo mmaruo wa Komori mwaonese Abdelkader Hamis yemru hindi. Donc mimi leo tika hanza nje nifanye emnaipindi woi hauonesa haufubi ya Abdelkader Hamisi kajaulwa ya no wanaanya wa FD Abdelkader Hamisi haulwa ya ne yezi ya madabdala harima ze amri za bwana Abudu Masuruwali ikaundo ya forme group ya wandu mfukare ikau mwengoni mawoyi mze wa Mahamdu shamena fumbuni ikau hafariki ikau timsitebanu ukauonde ya kamu wa he torture ba mimi hani torture en 2 reprises en 3 reprises
mena uo haka mwengoni mwa wakaujuruhu wakautsinza wambasuwe mwananyasi Abdelkader Khamisi ngeladimwa zenongo zinu zido julwa shaka jaulwaya no wananya wa FD izo ndrabo hauka mpango atende ya kaziwa de mrumsha hahi Fatuma Miyasabe yarengwa yafungwa yazalia ho prison na abo wamuwa ndauwao enge geladimori towe le gori linu ilo wakomori wajue ukweli ya Abdelkader Khamisi ndo edo amana mzima ya uparo Abdu Masuruwali hakauo de ya hansi shekao shakana wanadamu mfukare wakahumjuruhu o wakati huo enge kwezi wanama tukufu tika hanza ni mwoneseni haufubi mnaipindi mtiti wa leo ili ribenuwe picha la Abdelkader Khamisi ilo wanadamu wamjue gebidiwa wanawakomori pia wadojue tarehi Abdelkader Khamisi rangude zembana za hae rangude mjuruhulo hahe yatolwa duniani o wakati wa heyezi ya madabdala mahashiwi na majana shenda na mengo minane no mweja yaulwa ya hondani hae zemfiyo ya hafa timambia ni banu kande zafanyiwa bapale zafanyiwa Aimani sawa nezemfiyo zarumiliwa Abdelkader Khamisi enge wanama wakumori wazaza hangu wanashe wangu ngeladimu haina mzima danyi yatsahe ya juwe tarehi ya hemana nyasiwoi hauka inika nyora ya kawala harmenti ya hatu nyora ya kawladhimu iribelie marunda mema iwalie yensi ama habahati mbii enyora inu ikaziwa karo itiunihe iyo ndo mane kao bekwale wa Abdelkader Khamisi haulwaya shangela dimo renge ila ujimlifu wa heze fikra ne mahutajio ikaundo ya wania ne zembana yakauzendelea ili ritsahe obahane mwananyasi yaliyo ikao ngariwombao Mwenyezi Mungu ya ukange harumwe mbebu shaya kae makini haukaze mbwana zinu haziwanilia abungela dimuo sisi lebeshelea la hatunda sinaye hauwana zembwana zinu riziwane haurahafu riziwane haukweli riwasulishe ye dawla haki abundo bahano mwananyasi Abdelkader Khamisi ya juka ya makini yatikaye mtoshe yatitsenge lechambali eshiunga shinu yabakashichahunda wandu watimizie malima yende yatsenga yende yandisa emalima yanu abungela dimortimizie malima yanu iyo ndo omajiri jushinda rimrande mwananyasi Abdelkader Khamisi obahanu yaliyo ekaritimizie mbwana inu riwania hata baja dawla ya haki Abu Abdelkader Khamisi ngujoka makini ya ukaila mbwana yaya ndisa irengwa itimiziwa no wananya wabaki ingekwezi wanama tukufu iyo ndo maane kao siwono skwa leo ndrenge wakati mshashiwunu ili njeni mwoneseni zejitahidi nezembwana ikawo mwananyasi Abdelkader Khamisi yazaliwa harimo mji wa Mroni yaziwana harmenti ya hatu hata omahashiwi na majana shenda na mengo minane na umoja ya juhurulwa yatolwa duniani nezembwa msiru za Abdu Masuruwali wa mtondo wa Jantibe hondani hai leo wenji wajujuzisa shakati tamani nifanye hutuba inu Tanzania belele mbabi
ya ukazembwana zinu za Abdelkader Hamis njamagizo integral sawa ne namna Abdel Abdou Hassani ya wanao shanga mzirengo yoka lewa Abdel Abdou Hassani eske banu katsurenga obahano Abdelkader Hamis ye hansi hauka katsindo angalie parkour ya hao wa waili kabati ya soma harmalikoli wa waili wajisomesa monziani wajisomesa juma wanadamu ikawa wakauka karibu nao wakisiasa wakistaarabu haukale weye nivo ya kana Abdelkader Hamis iyo ika nivo ya ekol primaire kajahondra daraja za juu leo Abdel Abdou Hassani ndo mwana kamba harejei ekol primaire no karindo angalia harmaila filosofi ya Abdelkader Hamis yajisomesa monziani yajisomesa karibu na wandu wa kisiasa emakati yao iyo ndo filosofika wa Abdel Abdou Hassani nguirumio leo hokale wa Abdala leungu somo ajisomesa monziani hasomo usoni mwa wandu wa kisiasa akakaribu nao iyo ndo maneka wanadamu wanu wawaili sina ujua na bekawo sawa shanga mfikiru ka ngabo ndongo ikao ngazi kuonsideo mriendo angalie parkour ya wandu wanu wawaili ngabo ndongo ikao ngazi kolewa baina hao wawaili donc kwezi watukufu iyo ndo maneka uleunga ngamrande homage e mwanama Abdel Abdou Hassani ya ukaleunga mumrengo mfano wa Abdelkader Hamisi juma zambwana zinu pisko enamna kawa Abdelkader Hamisi ya terrorizewa ya wonesiwa utungu ya torturewa harima uhayati wae ya kumenansewa iyo de namna wiyo Abdala ya enshiyo emakati yanu yonti pia nguterrorizewa ngumenansewa ngufungwa sawa ne parkour ya Abdelkader Hamis kabati eni yakapua hidwa o wakati huo shika ubewa harma Abdelkader Hamis niyo kaijachongeza Abdelkader Hamisi ya rejei dingoni juma zila mbwana ikaundo ya kufziwana timabia nikahata homjini hao mroni hui hoo ani haka uyengwa ya ukabalangu mgemwengoni mwa wandu watiao wanashonga BFD o wakati huo msoma nyumeni ila kungumanyo marxiste o wandu pia njema ya mroni ka humrema hasiba bunda ula msomo ikao hakanuo juma zembwana ya kauziwana donc hiyo ngai correspondeo na ile namna Abdalali yo leo baikwa ngarjo hujabanu rido juru hulwa bari vumbu Abdala cha hiyo kai naurizia eni mru ngwambo za uo ufano na ya mwaminiyo iyo ne manekao leo ngama nzonrande homage ni mwesheleze mwana Abdala Abdou Hassani ya ukangela dhimuo Abdala wende watsahe umru ujue Abdelkader Hamisi mru hindi hawa na mbwana hindi hajuruhulwa namna hindi uwa mjuruhu mba ngojo hunde kaizoni hambia ubanu de namna ujo hambino ngamjonika mru karibu na Abdelkader Hamis ujujuwa namna Abdelkader Hamis wende wafanye documentation ya Abdelkader Hamis nande mwananya ikaundo ya kamhono mme wa hai yo paro Ahmad Muhammad Swali uparo aduku ho mjini mbeni enda msahe mwana nyuho huo Abdel Abdou Hassani ili yaji afanye resume ya hizi mbwana za Abdelkader Hamis no mulo hahe pisko hiyo nga ijoka msomo hauka Abdelkader Hamis ngela dimori wane hata tarehi ya hahe itikadamiziwa
omulwa hahe haina mkomori pia yajue maana Abdulkader Khamisi yaulwa haulwa ni ndo bahinga mjo hunda izo na hamba banu ka Abdulkader Khamisi haulwaya ne grupu ya Abdu Masuruali mwangoni mwao owandu wakayabu wamuwa ngabo paro mze wa Mahamdu kurani yasima ngabo mena fumbuni ikaw hadoka Marseille wawaka mwengoni mwandu mfukare wakapulu wakapangi wana Abdu Masuruali wende wauwe Abdulkader Khamisi engekwezi iyo de pindi shahe tarehi Abdulkader Khamisi na kahanzani yone sembabi banu he maarifa ya hangu ni mweshelezizeni Abdulkader Khamisi mruhindi haukati mwane sanitare hibanu yandri hadu simambia nika siku ya fungwa handa iho 79 Abdu Masuruali ka hambia lejeshi la hahe wamtie msumarau mbuda harmwe matso iliwa muwe matso ya tiwone bahiba ka Jibril mzima abo harenge nyibamba na mapasima hati ya mikrokrom hamkaza harmwe matso hamkaza esparadra hambalie ndoso ni Abdu Masuruali. Abdu Masuruali hatsehe hafikiri kazi la kweli balaula hamfuswe matso hambaye abango jodo nando nabala ula hamvukisha hatsongeza kaja ematso kaja fusiwa engekwezi ngamjoka zabo tikahanzani wone sembabi hamfubi ye tarehi ya Abdulkader Khamisi ngamjoirejei niwonese ndondondo hauka waimne pindi mfubi hauka ngaranzao ye tarehi ya nchi ya hatu rezembi rezenjema zido hamba ili wando atizidi wasi harimwe mahadisianu vanaba hangarendao harima mvawa nyumeni mvawa nyumeni riwendao ndaba ngarjo jabanu hamada ukale ungarjora mbe mada fulani karna ujuar tsobaki kolesere ya hatuna zala sumani no vanu ngabo zinji zilobo ntiju ikaungela dimo zambwa ngabo ledima ngabo msomo ngabo onono ngabo hifadhi ikaungarjodo jabanu rerenga hamakara nzima ili riwone so wandu ikawe makarabili rjujari yambe banu ne ya huso Elise Said Mohamed Cheki iyo ngela dimori yambe uwana wakomori pia wajue enamne Elise ila isome samba yeirende waru hindu wanga wari tawalia wasomanda yeilisengiyo namna hindri izo pia ngela dimori rambe ilo wanadamu wanu waduishelea enge emada yabili rujujja banuri yambe ne ya huso Elise Said Mohamed Cheki ngari kaza ukifu banu wakati wasa tena kamnyezi Mungu abenze tumunjema mfunguo mwema asanta jazakallah.